Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudeye ndibashyikiriza amakuru atoso yabarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu mu Gicuku kwisaha ya sasita zirenze minota mike nibwo abazarendo bagavye igitero gikomeye cyo gusubiza inyuma M23 n'infiltration M23 yageragezaga gukora ivuye mu gisagara cya Uvira isatira neza mu bice vya Fizi. N'urugamba rukomeye kuri ubu Maimai ya Kutumba yo kwa William ya Kutumba iratabaye. Bigenze gute muri iki Gicuku? N'urugamba rukomeye abazarendo ba makanaki kuri ubu ngubu bakomeje guhanganamo muri iri joro tuvugana na M23, aho infiltration unity yo muri territoire ya Uvira yagerageje kwinjira muri ibi bice. Kuri ubu harumvikana rocket prored grenade nkuko rero undercover zacu ziri muri ibice zibigaragaza, ziratubwira kandi ziratwereka ko ku mirongo y'imbere y'urugamba ibintu ntabwo byoroshye, byabaye bibi cyane nkuko amakuru abivuga. Hitwa Rwanga kuri ubu umujyi uherereye ku muhanda munini uhuza Uvira na Fizi zakomeye frontline, urugamba ntirworoshye. Undercover zacu ziratugaragariza uburyo ki amaplatuni kabuhariwe ndetse na za section zigizwe n'abasirikare bari hagati ya 30 na 32 zigera kuri 5 za M23 zigerageje kwinjira muri aka gace kari zone sensible, ariko bikaba bivugwa ko no ku kiyaga cya Tanganyika ntibyoroshye, ari terrain difficile muri iri joro. Biravugwa ko ro habaye contact direct hagati impande zombi, aho M23 yashaka gukora infiltration mu gace kaitwa Makobora ya mbere mu mudugudu wa nyuma wa territoire ya Uvira uhana imbibi na territoire ya Fizi. Bigenze gute? Nivyo tugiye kurebera hamwe muri iki Gicuku. Tubabwire progression tactique uburyo yigenze, turabwira counter offensive position strategique, turebe ibibaye, turaza kandi kwabwira ibibereye ko ahitwa Makobore ya kabiri ku mudugudu winjira muri territoire ya Fizi. Ubwo aburakabije nkuko roko informa zacu ziri kuduha amakuru, baratubwiye bati biteye ubwoba, ibibaye ntabwo bisanzwe muri iki Gicuku. Biragaragara ko abarwanyi ba M23 barashaka kwinjira n'imbaraga nyinshi muri Makobora ya mbere. Biteye ubwoba. Uyu ni umusaza utuye muri ibi bice. Ubutumwa aduhaye buragaragaza ko ibintu bitoroshye. Hari kandi undercovers iri muri ibice mbwiye ati il y a les groupements des forces en ligne de défense. Ambwiye ati hari kubaho kwishyira mu bice bitandukanye kw'abarwanyi ku mirongo. Ni mugerero umwe mu baroko informa warambwiye uti il y a des déplacés de civils et massif. Warambwiye uti benshi bari kugenda bava mu bice ku bwinshi. Ni mugerero andi makuru aturuka kuri undercover aragaragaza uburyo kibi byamaze gutegurwa. Ni muzero turebe ibikomeje kugenda bigaragara ndetse no ibintu bimeze ku mirongo y'imbere y'urugamba muri iki Gicuku zakomeye. Ni mu gihe kandi umunyamategeko nawe yatubwiye ko ibintu bitoroshye, aho rero hashobora kuza kuba hafatwa ibindi bano bijyanye n'imirwano ikomeje kugenda iba. Ni muze kwinjirane kuri page ikomeye ngaha tuzobereye mu kubashyikiriza amakuru atoso yabarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Amasaha 24 ku yandi tubagezaho ibiri kugenda biba. Undercover zacu ziri muri territoire ya Fizi ndetse na roko informa ziri muri territoire ya Uvira bari kutubwira ko muri iri joro ryo kuwa mbere kwigenekerezo rya 15 kuva ku isi ya saa 5 muri territoire ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hari kubera imirwano ikomeye iri guhuza abarwanyi ba FDC n'imitwe y'abazarendo, ahari kugenda hagaragara mu buryo bwa hit and run kurasana hagati ya Kutumba na makanaki nkuko amakuru yize wari guturuka muri ibi bice kuri roko informers zacu abigaragaza.
imirwano ikaba yatangiye ndetse no ku munsi w'ejo kuwa Mungu ikaba yaratangiriye mu gace ka Rwanga ku muhanda uhuza Fizi na Uvira mbere yuko yimukira muri Makobora ya mbere mu mudugudu wa nyuma wa teritwari ya Fizi. Muri iki gicuku imirwano ikaba irushaho kugenda ikara aho impande zombi ziri gukoresha intwaro ziremereye n'izoroheje zirimo za mortier, militaires, RPG n'amasasu ya AK47 nkuko undercover zisacu ziri mu birindiro za Makanaki zibigaragaza. Ni mu gihe kandi bivugwa ko ndetse n'amakuru dukura muri Makobora ya mbere muri undercover zacu ziri muri 23 ndetse na mugeshi wa Mugu tumaze kuvugana arambwira uko ibintu bihagaze. Ambyuti bwana munyamakuru kurikirana amakuru ibiri kugenda biba kuri iki kiwanja cy'imirwano duhagazeho urugamba rwakomeye. Twari twagerageje gukora infiltration twinjira muri Fizi gake kugira ngo tujye gukurikirana ibiri kugenda ndetse dutabare n'abaturage bakomeje kugenda bagirirwa nabi, ariko tuguye muri ambuscade muri aka gace ubwo twasohokaga Makobora twinjira muri teritwari ya Fizi. Habaye kurasana gukomeye, ariko mu by'ukuri tw'intare zasambwe twagerageje gukora ibishoboka byose nta musirikare n'umwe dutakaje. Ni mu gihe kandi undercover zizange ziri muri ibi bice za Fardc igenzura. Abo yo kwa Yakatumba umwe arambwiye uti nibyo koko twari twabashije kumenya amakuru kuko dufite intelligence officer muri section tubarizwamo turabasirikare 32, umwe no mu ofisiye kabore mu gukusanya amakuru. Ku munsi w'ejo yari yakusanyije amakuru ko muri iri joro 23 ishaka gukora infiltration muri teritwari ya Fizi. Twaraye duhagaze, twari twateza ambushi kuri uyu muhanda uvuvira winjira muri Fizi. Turabarashe basubiye inyuma rwose, ibi tumaze kubikora. Ni mu gihe rero amakuru ari guturuka kuri Local Informers. Nimvuga Local Informers n'abaturage basanzwe batazi bya gisirikare, bo bambwiye ko abarwanyi ba AFC bageze muri Makobora ya mbere mu gihe umutwe wa Wazalendo wo wagaragaraga muri Makobora ya kabiri uri kwinjira muri teritwari ya Fizi. Ibintu ro biteye ubwoba muri iri joro biri kugenda biba. Abaturage benshi baravuga ko bahunze ingo zabo, bamwe berekeza mu misozi, abandi bagana mu byerekezo bya Uvira centre na Fizi mu rwego rwo kwirinda ingaruka z'imirwano. Kugeza ubu nta mibare yemewe iratangazwa y'abapfe cyangwa se abakomeretse. Ijoro dukomeje gukurikirana ibiri kugenda biba, undercover zizacu zikomeje gukurikirana ibikomeje kugenda biba. Mwamenye ibiri kubera se Rukavu, umunywanyi ndetse akaba na Rock Informer yacu aratubwira ko ariko wenda ko dushaka kubanza kureba hano za Gicuku aho uno mujyi mwiza cyane ndetse uri mu nzira nziza zo kuba wagenda werekeza mu bice bitandukanye mu mirwanire, kuko ntabwo ari nko mu nzira, akaba ari nk'itangiriro ry'agace keza cyane karokora utundi duce tugiye dutandukanye mu koroha kurwana n'abo bahanganye. Yego, amaginga ya kari mu biganza bya AFC cyangwa mu biganza byatwirwaneho. Bwana Safari birumvikana bahageze, ariko udukurikira ashobora kwibaza uti bahageze gute, kuki nta mirwano yabaye, byagenze gute ubundi? Byaba bihura n'ibi undercovers zange zimbwira ko hari bamwe mu ofisiye ba Fardc kuri uwo M23 iri kwinjirira ikagira uburyo bavugana bakava mu bice hatabaye imirwano? Aho yababeshe cyane kuko nubwo nta rusaku rw'amasasu ruba. Yego, nakubwiye strategy 23 ikoresha mu mirwanire. Strategy bwoko ki? Ndumva wenda mu biganiro byatambutse narekubwiye, ariko wenda nakubwira mu kinyarwanda cyiza ni nka rugondi ihene, nk'uko utungura umuntu kwa kundi atazi ko mugiye kuwuhangana. Nagusobanurira ku buryo rugondi ihene twayifata. Yego, kwa kundi ushobora gutungura umuntu ukamukubita umutego atabizi akikangura yageze hasi. Yego, iyi strategy ku bantu bazi by'urugamba
mu ndimi z'amahanga nko mu cyongereza bayita sacrament. Yego. Ubwo sinzi mu bundi buryo bayita singing. Ubwo icyo nakubwira cyo ibyo kuvuga ngo hari abiyungaho birashoboka, ariko njyewe icyo nakwemeza ko yego nuko bo bakoresha ubwo bwenge bwo kubasha kugotagota aho umwanzi aherereye, bakamusha intege, bakisanga bahuye nabo amaso ku maso, bakagenda babagubanya abari hafi aho ngaho, bakabarekura bakirukanka kibuno n'amaguru. yego kuko baba babashije kubagotagotera ahantu hamwe ntaho bari bucikire. yego niyo mpamvu bamwe bahita bamanika amaboko bakavuga ataho kugira ngo dupfe dushire ku rucushu, reka twebwe ubwacu dufate utwangushye duhunge. yego abaturage bo babifashe gute? Ntawe byagizeho ingaruka zindi izo arizo zose ibyo byabaye? Icyo nakubwira cyo muri aka gace ka Gicuku ntago magingo ya wavuga ngo nta baturage bahungabanye, barahungabana bitewe n'imirwanire, bamwe baranapfa. yego kubera yuko nta mirwano yabaho, nubwo baho ntibarwana cyane, ariko ntabwo bibura. Nakubwiye yuko abawazarendo ndetse n'ihuriro rya Fardc bo basa nkaho utamenya icyo baba batekereza. yego bikaba bigoranye yuko abaturage nabo bagenda bahura n'ingaruka mbi z'ibi byose biri kugenda bibera muri iyi kigo y'amajyepfo. yego ni mu gihe kandi urugamba rukomeye ndetse rwahitanye n'abaturage batari bakeya, aho sikorima 25 yateye bombe nakubwira hejuru kuwa gatandatu ku itariki 13, uburyo imirwano yari yubuye mu duce tugiye dutandukanye two muri Minembwe, nyuma y'aho bavuye za Mikenke bakagenda hose, bahereye kuri Pwezeho bakagera za Rugezi, bagakomeza za Mikarati na za Rwitsenkuku. Byari ibintu bicika cyane, ndetse hakaba haragiye hapfa abantu batandukanye, nk'aho bateye izo bombe ku masaha y'umugoroba, mu masaha ya saa 10 na saa 11, uretse ko hatari hamenyekanye abantu bagiye babipfiramo, na n'ubu umubare ntiwari wamenyekana, ariko hari n'abantu bagiye bapfa. bagiye bicwa n'ibisasu cyangwa bagiye bazira ibindi ibyo ari byo byose? bazize iki? hari abishwe n'ayo mabombe, ariko hari bishwe n'intambara y'ihuriro rya Fardc rifatanyije n'ingabo z'Abarundi. Ariko magingo aho imirwanire ikomeje kugenda ihinduye iyindi sura, biragaragara yuko bamwe muri bo batangiye kugenda berekeza imbaraga. yego icyo nakubwira yuko nyuma y'aho umuyobozi w'ababembe ukomeye cyane muri biriya bice bita Combo Hussein, yego aho yahamagariye abaturage kwiyunga kuri iyi twirwaneho, ndetse na AFC bakabaha uburenganzira, ndetse bakabaha n'amakuru byateye ubwoba bamwe muri bo, nk'uko nagiye mutangariza ko abaturage bamaze kunenga leta ya Kongo bitewe n'uko ngo ibyo babasezeranije batabishyira mu bikorwa. yego bishoboka ko bigiye korohera iyi AFC ndetse na twirwaneho mu gufata ibindi bice bitabagoye. yego amaginga Abarundi ubu tuvugana bamaze kubakubita, baberekeye aho bita za Bibogobogo muri Kane nyine. yego berekeza za Rulimba, urumva ni inzira ziberekeza n'ubundi imbaraga bahunga. naho nuko bambuka iwabo. naho kugeza ubu ku bijyanye na n'uruhande rwa leta kwisubiza ibice byo bihagaze gute? Kugeza ubu icyo nakubwira cyo nuko
umwuka uhari maginga ya twashakishiriza mu ntara ya Bujumbura kuko niho imyiteguro isa nkaho iri. Yego. Naho muri utu duce inyeshyamba za M23 aho zagiye zifata ndetse naho zagiye zishaka kwerekeza zifata. Yego. Biragoranye ko abasirikare basigaye muri ibi bice hari icyo bakora kuko nakubwiye yuko iramirwane ya M23 ikoresha yica abasirikare mu mutwe aho basigara batagitekereza icyo gukora. Bivuze ko bitesha mu mutwe coalition ya Fardc. Nuko rwose bihagaze ni nako binameze. Yego. Kuko nubwo wumva ngo harimo abasirikare ngo biyunga kuri M23 reka da ahubwo abo kubera gupfa mu mutwe bitewe n'uburyo babafungira amazi n'umuriro bakabagotera hamwe. Yego. Byabahungabanyije mu mutwe maginga ya kereka bahinduye abari muri ibi bice wenda bakamenamo abandi bariya bakabajyana bakabahari haso. Yego. Nibwo wenda twakwitega ko hari icyakorwa muri ibi bice M23 iri gushaka kongera kwigarurira nyuma yaho yigaruye ibindi bice byinshi bitandukanye by'igifite kivu. Yego. Mu bigaragara rero ahantu hateye urujijo hakomeye cyane ni mu ntara ya Bujumbura niho imyiteguro ikomeye aho n'ubundi hagikomeje gukorerwa imyitozo nk'uko nagiye mbikubwira n'ubundi indege ziri aho ngaho mu kirere izo za Skoli n'ubundi zituruka muri ibyo bice bya Bujumbura. Yego. Urumva rero ko byagenda kose icyo nakubwira nuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko intara ya Bujumbura hari icyo yokeje. Gusa icyo nanjye nagutangariza muri ibi bice M23 nta mikino ifite yarangije kubona ko utu duce twose iri budufatika dusakuma bitewe n'uko yubatse uburyo bw'imirwanire butajya gushobokera igisirikare icyo ari cyo cyose. Yego. Niyo mpamvu maginga ya ngaya Gicuku yagiye mu biganza byayo. Nakubwiye ko hari n'ibindi bice nakubwira nka Mikenke ndaho umutekano ukomeje uragarutse santire ya Minembwe tayari abantu bari mu bikorwa bisanzwe za Murenge hose nta kibazo kugeza ubu na za Makarati na Rwitsamuku nta kibazo gihari abaturage bagiye mu nsengero. Naho ibitero Kanyukejo yavugaga by'indege byo zasize amakuru mwamenya aho byagabwe mufite nayaye kugeza ubu. Icyo nakubwira cy'igitero nagutangariza njye nabonesheje amaso yanjye. Yego. Ni igitero cya Skoli M25. Yego. Cyateye nyine muri ibi bice bya Minembwe aho cyarashe ikompora ku isaha ya saa 10 ndetse na saa 11. Icyo nicyo gitero nakubwira cyo cyakiza abatari bake batari bamenye umubare. Yego. Nicyo ngicyo cyagaragaye muri aka gace kari karimo imirwano kuva ejo mu gitondo. Naho kubirebana n'abaturage bahunga haba hari abari kuva wenda mu bice byabo bahunga. Aho imirwano iri n'ubundi kubera yuko akenshi na kenshi ndi kukubwira yuko impamvu iri huriro rya Fardc rirwana akenshi usanga rigenda rinahohotera abaturage ribica. Yego. Niyo mpamvu harimo bamwe baba bagenda bahunga ariko muri utu duce nagutangariza ko atari benshi kereka muri ziriya nzira za Baraka bo bagiye bafite ubwoba kuko urumva ko guhunga kw'abanyamurenge ntibyakoroha. Yego. Kubera yuko n'ubundi baba bagomba gushyigikira bene wabo bari ku rugamba kuko urumva nibo babashyira
ibyo barya n'ibyo kunywa abaturage bari gufasha nyine abahanganye na Fardc mu buryo bw'ubutabazi. Yego, naho ibijyanye n'ubugambanyi biri kugenda bivugwa rwa rugomo rw'abazarendo ndetse n'aba Fardc Baraka, byo bihagaze gute bwana Safari? Icyo nakubwira cyo nyuma yaho nyine abaturage bakomeje kugenda babona ko guverinoma ya leta ya Kinshasa isa nk'aho ibabeshya. Yego, bamwe muri bo bareba ibishoboka bari kubona ko M23 ifite gahunda. Bumva nakubwiye ko Cyombo Hussein ni umubembe ukomeye cyane, umwe mu b'imbere urimo gukangurira abo mu bwoko bw'ababembe kwiyunga kuri twirwaneho ndetse na M23. yego, Ibyo bishobora kugaragara nk'akagambane, ariko tutavuga ko ari akagambane. Ni mu gihe kandi n'ubundi ibiri kuba ni bya bindi by'abasangiye ubusa bita n'ibisambo bihuza Fardc ndetse n'abawazarendo. Ubu gahunda yabo ari ukusahura bigendera, byateje urujijo bitewe n'uko ngo abawazarendo baba bataratojwe indangagaciro. yego, Niyo mpamvu buri ruhande rufite urwikekwe bitewe n'uko iyi M23 ifite taktikoma y'imirwanire ihambaye. yego, Niyo mpamvu rero urwikekwe ruri mu ihuriro rigiye ritandukanye, kuko nakubwiye yuko abari ku rugamba ari benshi. Ntabwo ingabo z'Uburundi ugashyiraho Fardc, ugashyiraho abawazarendo, ugashyiraho abamayimayi ndetse n'abandi bagiye batandukanye utamenya n'abacashuru. yego, urwikekwe ntirwabura, kuko ahantu harenze abantu 2-3 ntabwo habura urwikekwe. yego. Bwana Safari, reka dusoreza ugura komeza ukurikirane situation iri kubera mu bice bitandukanye, ujye ugenda tugezaho update uko bigenda bimera. Yego, nta kibazo. Yego, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha, reka dusoreze aha. Tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere, tucyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza byibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.